yen 15 yewo Eastern region ha ye 23 emu 15 yen na ya kan ho abom se ye tie Dr. Mahmoud Bawumia chi na wako 2 franka no na wagitumi no e de ama MPP 2028 enam senti ye stresse obia wahia ha obia wo ha bia omen kan humom if say Dr. Mahmoud Bawumia ena masa time no day nti after say say how you betimi apo obia nya no Ghana fane na ya ton nti ko biem na wo san kwa brewani biem se ne de abani adano de na anya yi afi mu fan kwa dwindwin sana omampani je kufu abreso yeye sana na nado dankwa kufu ado abreso yeye saso ne disi eboa Dr. Mahmoud Bawumia na me ya domo 2028 ebe yi amai. Abusia Sabrege wo de wani kopie mu e wo Dr. Bryan Champon campa anokwasem ne se ne ho adwiri ne yi pa wo kire se wonu ani fiefo e na eye ne se pedifo se fie abusia twa wa e ya pa na Bryan Champon e kire se ni fiefo me kire ne regional wo fi no wo mo ayi no sulia Sabrege MPs mako 15 ya wo free Eastern region wo nyina e de mo support akwa Dr. Mahmoud Bawumia eno e na Bryan Champon e kire se e we dia semi de afunu mo ma message so me subscribers me so too much GH. Now the bell na kan so upload it to the first person. Ya wonsa epidi kan akabi na makanfo back seteran so e de ama se wo pe bag papa ekita e de akoba bi ewiase yesi enye sikani na fe eni premier ni be sikani ntimi nye eti se wo pe bag papa de abo premier anu a eni back seteran numbers no screen asefa na eni wo mu enim komo omo waka so kakra ba mu ni KFC no e na edi enhweni mu na ebusun se de yin na enim se NPP4 by 31st January 2026 there na yenya flag bearer e de ama NPP amonyoko ni ya memanum e na omudi abom nyina akonverting say e ba ne say ya disqualify obi ade a na sa mema enum yi na age na doctor ya wo say educhum afi Dr. Bryan Champon ono aboke na komprekun e Japan kwabena eje e Japan Dr. Mahmoud Bawumia wenum ene emema age na say yempre wo so e na yenyi ba kuma na flag bearer enfama NPP amonyoko do na Dr. Bryan Champon eye nipa ba ko na wo ye NP na wogina e de makwa abitifin se ne kwa so e wo Eastern region no eti na ka Bryan Champon e hwe kwan so de ka wanya support kra amfanfi NPP amonyoko nka enye wo no ani fiefo ya eye Eastern region so se me no e ka say MPs mako 15 ena ababonse a wo mo so om de support akwa Dr. Mahmoud Bawumia yen a ye MPs a ye wo Eastern region ha ye 23 out of 23 no emu 15 MPs ena etai Dr. Mahmoud Bawumia chi na nienti a ye tai na chi ni se yehu ni se ono ni obi a MPP yatumi aton no ama Ghana for all these years wabaye second to the president and I say wabaye vice president wabaye running mate 3 times aye vice president 2 times enti yehwe wo mu a omne na epre no a obi eni ho a ye ka se amanyosem obi a obetumi e de party na ko power na watumi ebu omani ya omu bie ni ho a oni no ese endam senti yen 15 yewo Eastern region ha ye 23 emu 15 yen na ya kan ho abom se ye tie Dr. Mahmoud Bawumia chi na wako 2 franka no na wagitumi no e de ama MPP 2028 enam senti ye stresse obia wahia ha obia wo ha bia omen kan humom if say Dr. Mahmoud Bawumia ena masa time no day nti after say how you betimi apo obia nya no Ghana fane na ya ton nti ko biem na wo san kwa brewani biem se ne de abani adano de na anya yi afi mu fan kwa dwindwin sana omampani je kufu abreso yeye sana na nado dankwa kufu ado abreso yeye saso ne disi eboa Dr. Mahmoud Bawumia na me ya domo 2028 ebe yi amai de hu ye de ko 2024 bibi en sesan ente no ana me gusu me lensi me sesan te de me hu 2024 ene de MPP ni bia hu 2024 ene de ene wo so pe bibia o hu ni 2024 o ko di Bawumia echi
And one and BBN sign. Osha Dr. Bawumia na hokeka I they call the last election and the results are by no. I try say signed the Nekobi ma e betumi edi nkunim easily pa. I don't think na yen aye work we man time high 15 na yaka en hwabom. Say ye dey ahoden be tie Dr. Mahmoud Bawumia chi. E did say yes sound so your colleagues na aka no in that MPs maku edunim wo mu kwa agina eka wo muti pam hono mu se Dr. Muhammad Bawumia ono na so mde mo support ekoma na ebetimi aboa NPP amonyeko no ya enya MPnifo bi te se anodom pre kwadwo opon enkroma fe samye wokumu nyina eka MPs 15 no ho ya wo mde mo support ekota Dr. Muhammad Bawumia echi eno na Ghana for eche se Bryan Champon eba no waka se aye ne ya no de no mama wo enye ne ya because se ye compare amafo a efi honorable kana popre kwa Japan echi day in day out na nyina no wampa boda so ginem afa politics so bebe odwan pe na odi fufuo bo enye wodo asem na ye ka no ho enye menwani wanwafo mienu obi wo obi nyina no amanyosem ya ye nte abe no amanyosem dia bebe nipa ne pen right and obe exercise it is wo mugidi se Dr. Muhammad Bawumia ene nipa obetimi edi party no enim edi akokon no na watimi edi mu enkunim dia ene wo mu se fata se wo mu support no ekoma no se wo se kwaya MPs no fa so wo mu declare wo support edi ma Dr. Muhammad Bawumia no eno ne ekohwe na when a bit as a politics no a game of numbers and it's a matter of choices maybe any pan wo peno maybe a giant pe and odin fufuo bo enti emfa ho say awarefo mienu kwa betime wo fie na ekunu wo NPP na eyere e wo NDC eno no maybe a wo peno de ko it is how we say Eastern Region MPs akomuti apam ho akere say wo dem support e kwa koma Dr. Muhammad Bawumia fair enough e yo right and wo mo exercise na e bi kire say omatro support no edema Dr. Muhammad Bawumia enye no ano because enye MPs no nko a na ekwa ko decide a delegate no grassroots delegate no wo na ebe decide afi aba na eba beso aba 2024 no na ebi kire ne nti a wo sen ka mo Dr. Muhammad Bawumia eba ene se ba ko wo ye muslim se hwe NPP amanyoko no ma ye hwe danya muslim bia mani bedi party na ni mu pen eti sen ka wo ma fa Dr. Muhammad Bawumia amma ne ka NDC fo ebenya de agina so abaki anaso mbenya agina so de campaign etia NPP ni so se ka se NPP fo no womo empendodness no asem sa be yom ni Dr. Muhammad Bawumia bai na wokoye na wantimi anko perform no sa ekon no every NPP fo so nti sa ehye no no mo so sekete ya wo so omude not na na edi party no anim eno ye ba kwafe ebiemu so ehye ne say sa be Dr. Muhammad Bawumia wonya support from the MPs no adwuma ne say so obetimi deliver na sa northern voters na wantimi afọ wo mama no this time around dey na be say obetimi dia ba afi ye hwe aba na etuye na youth ni dodo na anto aba afa ma NPP this time around edian and Dr. Muhammad Bawumia obetimi aya obetimi apulisa young voters no eda beka NPP form ama wo betimi edi mu enkunim enuti se MPP declare support edi ama no eno no enye ade a obeka se already mewie bibia no adwuma kese pa ene da ho edema Dr. Muhammad Bawumia we no mu no ene concerns agana for erase ye after say MPs no eba abonti ebe declare support eno bi ena mede aba besuma message so Bawumia subscriber tim no so dia mame na afi waja comment so e wo comment section ho too much gh all the social media platforms so ko wa too much gh also o subscribe no like no wa share na wonwa bi so enya bi ahwe dark gold ena meje so ye be share